ebyona bizireho bwa nyuma ya mufti wa Uganda Sheikh Shaban Murugye okwemereza wabira ryo mu ntebeegi aha nshonga zo kushumankura sente nga yonna temwabula yawula mu bantu mutambulire wamu nga Sheema abasiraamu ne Sheema be mulina nga mukwatidde wamu Sheema ejja kukulaakulana ngutizeho injawukana ningashi okukwebaganiza mu kubikuruho icyo tucyo twenda kubanza nacyo side zone okusubire ziri ntwenda tugaruke haraine emwe. District Kadho Omusya Sheikh Kafero Sulaimani hamwe na Sheikh Abdulmajid Kamara borekera kamanyiso ko kukwatanisa. I have handed him the official stamp which is in my possession for office work to commence. I will send a written report. Zokubeera mu office awo niwo kubakiikirira nekitegeeza nti bwe mbanga ndi mu kubakiikirira n'olaba nga ninawe sikiise bulungi wallahi beera mwanjulu okufuka omwami eneeyisa mwawulirako emabega bagamba omukulembeze yakola kino eneeyisa nabwo obuvunaanyizibwa bw'omusiraamu ate omusiraamu omukulembeze. Nabwanyuma ogwa kwasibwa ebishumurizo bya ofisi stampu hamwe na motoka eyahirweyo President Yoweri Kaguta Museveni. Amakuru agagasha kwa Michael Atwachire.